na minsan arabi nga inak at paspasyar, adut na labsak babasit ababalay, dot kot sumsumgar idi makabatugak, taad da nagtaul ken nang sit kanya. Kaputi buting ko ket intortured ko, nagparintumeng timangadak itingato, kunak no aso agtataul to'y abay ko, may sa asensil mo lalaki amang limlimo. Iti na minsan arabi inak agpaspasyar, adut na labsak babasit ababalay, dot kot sumsumgar idi ta makabatuga, taad da nagtaul ken nang sit kanya. Kaputi buting ko ket intortured ko, nagparintumeng timangadak itingato, kunak no aso agtataul to'y abay ko, may sa asansil mo lalaki amang limlimo. Kampusan to di ayan ko, paglemingan no sumro to'y arem ko. Kampusan to di ayan ko, tikigtot kot nakitak ni San Pedro. Kampusan to di ayan ko, awan buteng no sumro day to'y no mo. Kampusan to di ayan ko, tumarayakon daytan tay aso. Iti na minsan arabi inak nagpaspasyar, adut na labsak babasit ababalay, dot kot sumsumgar idi makabatugak, taad da nagtaul ken nang sit kanya. Kaputi buting ko ket intortured ko, nagparintumeng timangadak itingato, kunak no aso agtataul to'y abay ko, may sa asansil mo lalaki amang limlimo. Kampusan to di ayan ko, paglemingan no sumro to'y arem ko. Kampusan to di ayan ko, tikigtot ko nakitak ni San Pedro. Kampusan to di ayan ko, awan buteng no sumro day to'y no mo. Kampusan to di ayan ko, tumarayakon daytan tay aso. Kampusan to di ayan ko, paglemingan no sumro day to'y no mo. Kampusan to di ayan ko, tikigtot ko nakitak ni San Pedro. Kampusan to di ayan ko, awan buteng no sumro day to'y no mo. Kampusan to di ayan ko, tumarayakon daytan tay aso.